U nastavku ćemo pozdraviti kolegu Nemanju Pavićevića koji će najaviti, kako kažu, uzbudljiv hakaton koji je namijenjen studentima svih obrazovnih profila. Nemanja, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Jeste, u pitanju je hakaton. Ovoga jutra sa nama je Slavica Tomović, doktorka, inače profesorica na Elektrotehničkom fakultetu na master studijama. Ona je članica ove grupe, vodi istraživački tim. Ono što je jako bitno, makar ja mislim u nekom neformalnom razgovoru, mi je rekla da je 2019. godine proglašena za najboljom mladom naučnicom i naglasila da to ne smijem jutros da kaže. Međutim, ja namjerno hoću to da kažem jer mislim da takve stvari treba potencirati i naglasiti. Slavica Tomović, jutro sa nama, želimo dobro jutro. Ono što nas interesuje jeste koja je glavna misija jednog ovakvog projekta i jedna od aktivnosti, moram da kažem, jeste i prepoznavanje zvuka delfina. Dobro jutro. Dakle, ova aktivnost, hakaton se organizuje u sklopu MONUSEM projekta koji je prvi Horizon Europe projekat u Crnoj Gori i on se bavi izgradnjom istraživačkih i naučnih kapaciteta Univerziteta Crne Gore u domenu podvodnih senzorskih mreža. I sada jedna od aplikacija podvodnih senzorskih mreža koja je nama posebno interesantna je pasivni akustični monitoring. Dakle, pasivni akustični monitoring nije ništa drugo do snimanja zvukova pod vodom. Dakle, riječ je o jednoj potpuno neinvazivnoj metodi koja ni na koji način ne utiče na životnu sredinu i zbog toga je vrlo aktuelan predmet istraživanja danas. Dakle, pasivni akustični monitoring generalno ima brojne primjene, vrlo su popularne primjene u domenu bezbjednosti, ali i u domenu zaštite životne sredine, što je fokus ovoga hakatona. Kakva rješenja očekujete od učesnika hakatona? Dakle, učesnici hakatona će imati priliku da rade sa realnim podacima koje nam je ustupio Univerzitet u Newcastle, koji je partner na našem projektu. Ti podaci uključuju hiljade zapravo audio snimaka koji su snimljeni u realnom morskom okruženju pod vodom. Neki od tih snimaka uključuju zviždike delfina, dok drugi uključuju druge tipove zvukova koji su snimljeni u tom okruženju i od učesnika se očekuje da analiziraju te podatke i da razvijaju inovativne metode za automatsko prepoznavanje zvižduka delfina. Dakle, očekuje se da tu primjene inovativne metode iz oblasti obrade signala, mašinskog učenja i vještačke inteligencije generalno. Samo možemo da kažemo da ovo ima dodirnih tačaka i tekako sa zaštitom životne sredine. Da, to je vrlo bitno naglasiti. Hvala na tom pitanju zbog toga što, dobro, ako govorimo o detekciji, prepoznavanju zvižduka delfina, ona je naravno izuzetno bitna u naučnom smislu za razumijevanje i analizu ponašanja delfina. Međutim, ono što je naš širi fokus, odnosno domen interesovanja, je upravo to, dakle zaštita životne sredine. I kada govorimo o ovom pasivnom akustičnom monitoringu, odnosno snimanju zvukova pod vodom, dakle tu je jedan od ključnih izazova klasifikacije tih zvukova. Kada govorimo o klasifikaciji, hoću da ukažem na problem detekcije različitih tipova zvukova koji se snimaju. Naprimjer, mi možemo pratiti statistiku zvukova koji dolaze od brodova ili drugih motornih plovila. Zatim možemo pratiti promjene u vokalizaciji, da li su to delfini ili drugi morski sisari i drugi morski organizmi koji proizvode vrlo specifične vokalizacije. I onda analizom svih tih podataka i korelacijom sa informacijama koje dobijamo iz drugih izvora, a to su drugi tipovi senzora, to mogu biti senzori, na primjer, zagađenja, mi možemo doći odnosno naučnici generalno mogu doći do interesantnih zaključaka o tome kako antropogeni faktori, kako brodski saobraćaj, kako zagađenje, kako razni tipovi urbanizacije obale utiču na morski ekosistem i možemo samim tim preduzeti odgovarajuće mjere u cilju njegovog očuvanja. Kada je riječ o ovom projektu, postoje li elementi multidisciplinarnosti i vještačke inteligencije? Pa mi težimo da podstaknemo tu multidisciplinarnost, naravno. Dakle, na samom projektu, ko govorimo kao MONUSEM projektu, to naravno postoji i organizovali smo više događaja. Jedna od njih je, na primjer, BTS, Breaking the Surface radionica koja je prošle godine organizovana u Kumboru, gdje nismo okupljali samo istraživače iz ove oblasti i srodnih oblasti, već dakle mnogo širu grupu naučnika iz domena
biologije, razne korisnike ovih tehnologija i svrha tih događaja je upravo bila da čujemo sa kojim problemima se oni suočavaju i na koji način tehnologije mogu doprinijeti prevazilaženju tih problema. Ko gdje kad se može prijaviti za hakaton, kad je krajnje vrijeme? Dakle, hakaton, prijave su već počele, dakle na sajtu našeg projekta www.monusen.ucg.ac.me možete se prijaviti do 1. marta. Dakle, 1. marta će se održati uvodna prezentacija za sve registrovane učesnike i onda će učesnici imati dovoljno vremena da rade, dakle, skoro mjesec dana na razvoju svojih rješenja i onda idu faze evaluacije. Dakle, u prvoj fazi biramo 3 najbolja tima, pozivamo ih da predstavljaju svoje ideje u finalu i na kraju biramo pobjednika. Hvala najljepše. Hvala vam. Evo, dakle, čuli ste, poštovani gledalci, hakaton, elektrotehnički fakultet, istraživanje, zaštite životne sredine, sve su to elementi koji čine jednu ovako lijepu priču. Čujemo se i vidimo se oko 8 sati i 30 minuta.